ngesixhosa ngoba ufunde ngesizulu ufunde nange-English. Matthew chapter 5 verse 48 qha okanye Mateyu sasiko sesihlanu verse 48. Hallelujah. Yibani ngabapheleleyo njengalokhu noyihlo wasezulwini uphelele. Hallelujah. Sicela ufunde ke ngesixhosa. Incwadi kaMateyu chapter 5 verse 48. Ngoko yibani ngabafezekileyo njengoko uyihlo osemazulwini efezekile. Amen. Sicela usifunde ngesiswati. Ngakho-ke nani banini ngulabaphelele njengoba neyihlo losezulwini aphelele. Amen. Sicela usifunde ngesisuthu. Ngesitswana. Kamohe siamang ka botlalo jaaka reno wa legodimo a siame ka botlalo. Sicela ke ngelimi lasemzini. Hallelujah. Ayilolwethu muzisi. Thina singamaTswane, singamaswati, singamakhosa, kodwa singababelungu. Ufunde ke lasemzini ke lesilungu. Hallelujah. Yeah. Verse 48. Amen. Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Hallelujah. Siyayifakazana kahle. Amen. Possible yini ukuba sibe perfect enzansi? Possible ukuba sibe perfect njengoNkulunkulu. Perfect. Yeah? Aliba. Ithi mase okay, ufuna elithi holy. Okay. Possible uba ungaholy njengoba uNkulunkulu eholy na. Hallelujah. Ukhona bangaqinisekanga. Ungaholi njani? Ungaholi njani? Andithi mosithini uma besilisa bakulungileyo. Amen. Andithi mose evangelini elikaNkulunkulu asikhulule kulo lamazwi kuthiwa akukho umuntu unokwazi uba ngcwele njengoNkulunkulu. Kanti yethi izwi likaNkulunkulu lithi ubani ngcwele njengokuba ubani uthona. So uYesu Kristu kuthi ukuthi uba asinawukwazi ukuba ngcwele njengoNkulunkulu uthi uYesu Kristu ebephosisa. Hallelujah. Amen. Ngicela singabuzi imibuzo ne. Ya, uba umuntu onombuza awubhale phansi angawubuzi. Ya, kodwa uba umuntu onesambulo kule nto ndithethayo eze lesambulo. Hallelujah. Amen. Now, ukuba uYesu uyakwazi ukuthi asibe ngcwele ngokuba yena uNkulunkulu engcwele, kuthi ukuthi inokwenzeka lokho. Now, uthi umpostoli uPawulos ke yibani ngabaxelisa mna ngoba mna ndixelisa bani? uKristu. Hallelujah. uKristu uxelisa bani yena? uNkulunkulu. Yingakho ke silapha ekhaya sizofuna ngoJesu Kristu. Ukuze sizoxelisa yena uJesu Kristu. uJesu Kristu waba ngcwele njengoba uNkulunkulu engcwele. Yingakho engekho emhlabeni esekunene kwaNkulunkulu. Walohlula ingcwaba. Hallelujah. And uyasithembisa naye izwi lakho ukuthi nathi ukuba safa naye sivuka kunye naye. Hallelujah. And sizawuhlala naye ebukhosini bokula. So ukuba uJesu Kristu utsho lamazwi nawe sithandabuza ngani thina ukuthi nathi asinakulenza ixesha. Hallelujah. Amen. So silapha ekhaya labafundi ukuzofunda ngoJesu Kristu oyena uyimbangi nomgqibelelisi wokholo lwethu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So kuyi-challenge kumuntu ngamnye okhona kule ndawo ukuthi azazi ukuthi apha ebomini bakhe elale vuka eyona purpose ndiyifunayo okanye njengoba ndifuna ukuba uNkulunkulu andincede ukuba ndifane noJesu ukuze ndizokwazi bazalwane ukuba nesibabalo osiphiwe nguNkulunkulu okanye uMoya Ingcwele akusenzi ukuthi singene ezulwini.
iziphiwe zezokuba kwakhiwe ibandla emhlabeni. Mali ibandla xa lisithathwa lisisiwe ezulwini iziphiwe zaseleni. Haleluya. Azidingeki ekhaya ezulwini izingabani yasekhaya. Kudingeka i-character kaJesu Kristu. Haleluya. Kudingeka umzimba kaJesu Kristu. Haleluya. Kanti thina masisithi singumzimba, singamalungu omzimba kaJesu Kristu. Haleluya. Therefore uma singamalungu omzimba kaJesu Kristu kufanele nathi sibe ngcwele emzimbeni njengaye. Haleluya. Bendithi manidlule apho ke. Kodwa ke apho siya khona siya ngicela incwadi kaGenesis chapter 1. Haleluya. Bendifuna uveza nje ukuthi bazalwane njengoba silapha sihlangene kule ndawo, sihlangene apha kuba uNkulunkulu efuna ukusiphelelisa. Haleluya. Amen. Wabapha izipho ezahlukeneyo. Banye wabapha ukuba baba ngabapostile, banye wabapha ukuba baba ngabaprofeti, abavangeli, abefundisi nabalusi, ukwenzela ukwakhiwa komzimba kaKristu. Hayi kwenzela kokuba ibandla liyongena ezulwini. Ezulwini singena ngoJesu Kristu. Haleluya. Ngokuba uJesu Kristu ephila kuthi nathi siphila kuye. Genesis chapter 1 verse 26. Genesis chapter 1 verse 26. Wathi uThixo, masenze umuntu ngokomfanekiselo wethu ngokufana nathi. Mababe nobukhosi ezinhlanzini zolwandle, nasezintakeni zezulu, nasezintweni ezizithozile, nasemhlabeni wonke, nasezinambuzaneni zonke ezinambuzela emhlabeni. Wamdala ke uThixo umuntu ngokomfanekiselo wakhe. Wamdala ngomfanekiselo kaThixo. Wadala indoda nenkazana. Amen. Haleluya. Bazalwane, kubekekile kum ukuthi okanye akuvumi kum ukuthi ndilibale le ndaba. Haleluya. Amen. Ukuthi thina singobani. Haleluya. Ngoba nizama ke ulinganisa mhlawumbi linganisa abanye abantu kodwa kuma kwenzeki. Haleluya. Njengoba silapha nje lithi izwi lenkosi singabantwana bakaNkulunkulu. Then uNkulunkulu wagqiba kuye enhliziyweni ukuthi adale umuntu ngokomfanekiselo wakhe ngokufana naye. Sadala ngokufana noThixo, safuza uNkulunkulu. Saba njengaye. Haleluya. Emveni kobe emdalela uNkulunkulu uThixo uThixo umuntu uthi mababe nobukhosi. Haleluya. Phezu kwendalo yonke. Andizuthi ke ngizibale njengoba zibaliwe pha. Kodwa ke ngifuna ukuthi phezu kwendalo yonke. So uNkulunkulu wamdala umuntu ukuthi abe nobukhosi. Abuse. Haleluya. Phezu kwendalo yonke. Hayi ba abuswe yindalo. Thina sibuse ngayo. Haleluya. Haleluya. Amen. Sidalwe ngokufanisela sifana noNkulunkulu. Now uma esithi uNkulunkulu ngosisithandazile singu-Israel. Yeah. Uma umjonga uNkulunkulu mayidala umuntu, izwi lenkosi wambumba ngothuli lomhlaba. Uthi wamdala ngothuli lomhlaba. Now uma usijonga ke wena, ujonge lomhlaba ujonge wena, ufumanisa ukuthi thina sobabini nalomhlaba. Haleluya. Ukhona osuka komnye. Amen. Haleluya. Amen. So yeah, sadalwa ngokufana noNkulunkulu. Amen. Now kusho ukuthi ke siphelele asidingi into. Haleluya. Lithi izwi lenkosi ke wamdala waba yindoda nenkazana. Umuntu uthi abantu. Haleluya. Amen. uThixo wadala umuntu wayi-1 nothi ababili. Haleluya. Andithi masitsho njalo izwi lenkosi. Lithi masenze umuntu okanye likhona iversion ethi mhlawumbi apha asenze abantu mhlawumbi iBhayibhile interpretwa okanye ibhalwa ngokubhala ndiyazi. One version ethi mhlawumbi noba sezilezi leyiphi na
ulwimi oluthi uNkulunkulu uthe masidale abantu ngokufana naye. Haleluya. Zithi okay. Yeah. Nithi masidala abantu le. Now, abantu abadala uNkulunkulu baba ngaphi? Wadala abantu? Okay. Wadala owesilisa nowesifazane. Wamdala kanjani? Wamdala ngokufana? Bobabili wabadala ngokufana naye lithi? Wabadala ngokufana nabantu? Difference. Iphi difference? Utamdala kahle kahle Adam. Eva ubuye ubambeni. Yena uwekazi. Kule ndawo sifunde ukuthi masidale umuntu ngokufana naye. Oh, babesemzimbeni wakhe. Basemzimbeni wakhe. Okay. Okay. Kusho ukuthi babe banye uNkulunkulu ne? Haleluya. Kodwa ke sisifunde senye imini eso masidlule apho. Apho ndiza khona ndiza kuthi bazalwane umuntu wadalwa uNkulunkulu ngokufana naye nangokufuze yena. Meaning that uNkulunkulu emhlabeni uNkulunkulu umuntu wamzisela ukuthi azokwenza izinto njengaye. Hayi njengasemhlabeni. Haleluya. Now uma sisenza izinto noba into lesiyenza emhlabeni singayenzi njengoNkulunkulu esiyazi ukuthi sidukile. Haleluya. Ngoba kwasekuqalekeni uNkulunkulu wabadala bafana naye bafuza yena. Ngamanye amagama uba uNkulunkulu njani, uba thina sinjani kufuneka sizibuze uNkulunkulu. Sizikhangele kuye ukuthi unjani. Unjani uNkulunkulu? Amen. Ngokuzikhangelela kwakho nokuzifuna kwakho. Haleluya. Therefore kuthi ukuthi nami ndizawuzibona kwaNkulunkulu ukuthi ngubani njani. Ngoba uNkulunkulu utheni ndifana naye ndale wafuza yena. Haleluya. Amen. Siza kulandawo ke bazalwane ukuthi siyaguquka. Siyarepenta. Yes. Siyalishiya. Siyayishiya i-world system lento zayo. Kodwa kumele sazi ukuthi i-world system le ivele kanjani, ivele nini. Haleluya. Amen. Now ekubeni uNkulunkulu emdalile umuntu ngokufana naye ithi ke ngoku wabasikelela ngokusikelelo yonke ukuthi mabaqhame bande benze konke oko. Right? Kulungile. Now uma uNkulunkulu edala umuntu wadala nezilwanyana zonke ndithi yeah. And izilwanyana mezidalile uNkulunkulu andithi naye uzinike umyalelo okanye uzisikelela ndithi njengomuntu utheni mayisikelela. Amen. Utheni mayisikelela uNkulunkulu. Okay. Yeah, all right. Ngicela sifune verse 30 ke. Genesis chapter 1. Verse 30. Sisakhile la chapter 1 siyehlela nje kancinci ku verse 30 no 31. Genesis chapter 1 verse 30. Nezinto zonke eziphilileyo zomhlaba nentaka zonke zezulu nezinambuzane zonke ezisemhlabeni ezinomphefumulo ophilileyo ngizinike yonke imifuno oluhlaza ukuba ibe kukudla. Kwaba njalo wakubona uThixo konke akwenzileyo nanko kulungile kunene. Amen. Indalo yonke okanye izilwanyana zonke ezikhona emhlabeni nazo zonke into ezidala emhlabeni ezinomphefumulo ophilileyo uNkulunkulu uthi uzinike imifuno ukuba ibe kukudla. Andithi haleluya. Unike indalo yakhe imifuno neziqhamo ukuba ibe kukudla. Haleluya. Amen. Now emveni koba uThixo enze ngolohlobo emnikile ke enikile indalo yakhe yonke iziqhamo nemifuno ukuthi zibe kukudla kuye kubo. Haleluya. Amen. Now ndifuna ke siye ku Genesis chapter 2. Haleluya. Ndifuna siye ku Genesis chapter 2 sizohlanganisa enye into apha. Haleluya. Amen. Ngicela sifune verse 15.
Genesis chapter 2 verse 15. UYehova uThixo wamthabatha umuntu wambeka emyezweni weEdeni ukuba awusebenze awugcine. UYehova uThixo wamwisela umthetho umuntu esithi yonke imithi yomyezo ungayidla uyidle. Kewona umthi wokwazi okulungileyo nokubi uze ungawudli. Kuba mhla uthe wawudla uyakufa. Amen. Hallelujah. Then uThixo ke pha ku Genesis chapter 2 sibona ke embumba umuntu ngokomfanekiselo wakhe. Hallelujah. Now ndithanda ke sijonge lento ukuthi ku Genesis chapter 1 uNkulunkulu uthi izulu lenkosi wadala amazulu nomhlaba. Kodwa akubegqibile udala kodwa khange sikubone oko. Hallelujah. Akhange kuvele oko okanye amanye amagama khange akuveze physical. Wakwenza in the spirit wakugqiba. Wadala spiritual zonke izinto. And the time esenza konke oko umuntu uphi usekuye. Hallelujah. Akakabikho emhlabeni akakabikho physical. Hallelujah. Use uNkulunkulu ngamanye amagama usengumoya akakabikho physical akakabuya. Now ku Genesis chapter 2 uNkulunkulu uqalisa umsebenzi wakhe wokudala physical izinto zibonakala emhlabeni. Hallelujah. Now simva ke ngoku esithi udala umuntu ubumba umuntu andithi sibona ke uNkulunkulu ku chapter 2 ebumba umuntu ekubeni bayimumbile umuntu ithi izwi lenkosi wamthabatha umuntu wambeka emyezweni entsimini. Hallelujah. Ekubeni bambeke entsimini ithi wamwisela umthetho. Verse 16. Hallelujah. Emyalela kwizinto amakazenze namakangazenzi emyezweni entsimini okanye ke emhlabeni. Singasho sithi mhlawumbi lento nomyezo kuthethwa ngayo lekade kuthethwa ngayo ngumhlaba besiphila kuwo. Hallelujah. Umnika umyalelo ukuthi yeyiphi into makayenze yeyiphi mangayenzi. Wenzani ke ngolo hlobo? Uintroduce imfundo yakhe. Eyakhe imithetho. Hallelujah. Emntwini umnika umyalelo ukuthi wophila kanjani kuleli lizwe. Ubeka kulo. Uphila kanjani kulomhlaba. Hallelujah. Kunezinto endikunikeza zona umuntu apha. Zonke into ezilapha zezakho. Ndikunikile. Indalo yonke uthi uNkulunkulu wayedalele umuntu. Hallelujah. Ukuthi aphile ngayo asebenze ngayo andithi. Hallelujah. Then uyamnika ke ngokuthi yini ofuna ukuyenzile yini ofuna ungayenzi ukuze uphile. Hallelujah. Uthi kumithi yonke esemyezweni ungadla neziqhamo. Njengoko ngikuyalela. Kodwa kukhona umthi owodwa. Umthi okwazi ukulungilela nokubi. Uze ungadli kuwo ngoba uthe wadla uzokufa. Hallelujah. Ngicela ukubuza kubazalwane abasendlini ukuthi anichazele umahluko mhlawumbe ngelumi lwakho okanye nakubo lokulondela understand ngayo. Yintoni umahluko phakathi kwe trial ne test ne temptation? Yintoni trial? Yintoni test? Yintoni temptation? Olwakho ulwimi nje ngendlela understand ngayo okanye ngendlela owazi ngayo. Akanibuze kokuqala ukuthi ikhona into ekuthiwa yi-trial. Yes. Ikhona into ekuthiwa yi-test. Yes. Ikhona into ekuthiwa yi-temptation. Yes. Ngoba kanti ngibuza into engekho adokumoda yabona. Okay. So yini umahluko phakathi kwezinto ezintathu? Nangu mamkhulu. Ewe ziclose zona but kodwa yeah, kawuze mamkhulu. Jesu Kristu inkosi bazalwane. Amen. Understand wami i-trial ilapho khona osuku uhlola ukuthi usunolwazi olungakanani for i-final test. For a test. Yes. For a test. Yahlukile yani. Ufuna umahluko zona.
Ngakasazi because ukhona umahluko. First thing goes. No. Umqondo wami i-trial usuke usutest ukusukula ama-task bowenza kule misebenzi bowenza ukulungele na for i-final yakho. That's a trial leyo. I-test angisho yalikwa nje i-test uyisebenze ufail babone ukuthi baphinde bawuphe eni so mhlawumbe bakwenzele i-trial so that babone ukuthi usazoqhubeka ufail na. Between i-trial between the test ne-final. Yeah, I think he really understand that. The temptation. I guess we should deal with it. It's from the enemy, and then you try it. It's God allowing that to happen. We are not going to allow a situation to happen. We are not going to go back after side. It's not by God. But temptation is from the enemy. All right. I-trial ne-test ne-temptation izinto ezintathu ezahlukeneyo. ngokwesiXhosa i-trial ukuvavanywa ukuthi ukulungele na. Andithi uba silapha ekhaya labafundi ne andithi sisenkanjeni mosapha ndithi and njengoba sisenkanjeni siyatrainwa kule le nto siyitrainela ayisikafiki kuyo. Haleluya. Ayikabiyo lesiya kuyo isezi-trials okanye ya usavavanywa. So uba ndikunyathele kubhonsi ngemistake wafa for 1 week for 2 weeks we fail the trial okabikho ready for you. Hallelujah. Yeah. Amen. Amen. Why ndisitsho apho kutrainwa khona abantu bayalimala abalinyazwa imfazwe balinyazwa i-training and training le ibalimazayo ayisiyo final. But ukupasa ukudlula upasa i-training kusho ukuthi uyakulungela i-final because eza kwi-final izithonga zingaphezulu kwe-training. Hallelujah. So uma usokhayela abafundi zijonga ukuthi ukwaluphi udidi ukwaluphi uhlobo. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu izinto zasezweni ezenziwa e-world system zizinto zikaNkulunkulu ezikotshwe ngomubi uNkulunkulu weza nazo zokuzintroduce emhlabeni ukuze asebenze ngazo atwiste imfundo kaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. So bazalwane abo ndifuna uzakhona ndifuna ukuthi uNkulunkulu why ezawudala umthi wokwazi ukulungileyo nokubi kodwa akafuni basiwele sonke. Why? Okay. Isizathu sokuba uNkulunkulu adale umuntu ngokufana naye ngokufuze yena agqibelele amnike ubukhosi ezinhlanzini nasekwindalo yonke. Ogqiba emveni koko phakathi emyezweni abe kumthi in the middle umyezo athi apha nanku umthi wokwazi ukulungileyo nokubi. Why eza kwenza loo nto? Hallelujah. Sisibongazi. Amen bazalwane. Ndicinga uba uThixo wayubeka lo mthetho ebantwini ukuze abantu bazi ubana ukuze kohlukanise phakathi komuntu noThixo igunya libe kuThixo bazi abantu bana baxhomekeke kuThixo ukuphila kwabo kusekuthobeleni uThixo. Amen. Kusekuthobeleni uThixo. Bafana. Amen. Ngicabanga ukuthi uNkulunkulu isizathu uyenza ukuthi wayefuna ukubona ukuthi umuntu ufanana nemashini na uthembeke kangakanani. So njengoba siyisho i-trial so wayefuna ukubona kahle kahle ukuthi lo muntu engimakhile angathemba kangakanani. Angamthemba ngokupheleleyo ngendlela afuna ngayo uNkulunkulu. I think okay. Yeah. Ukuba ke uNkulunkulu udala umuntu ngokufana naye ngokufuze yena which means umuntu ugqibelele akamdalanga washota ngayo. Ungani uNkulunkulu futhi angamthembi lo muntu amdala efana naye.
Incwadi yomuntu yakho. Utheni lena angazumthemba kodwa afana naye? Iza mama. I think it's ngoba uNkulunkulu isike yamehlakalela lento phambili. So uma esedala umuntu Okay. usemnikeza leyo test yokuthi kusengenzeka ukuthi okwake kwenzeka kuphinde kwenzeke. So usemnika lokho test ukuthi uma sekumenzela yena uzo acta kanjani. Yeah. Hallelujah. Amen. Yeah, hayi. Ndisanayo mama ndisanayo. Bazalwane sizofuna mosapha ndithi. Amen. Yeah. So ukuba ndime apha andingomfundisi. Kodwa disixhobo nje sokusetyenziswa umoya ingcwele kwezinto afuna ukuziveza. Ezinto zilapha kuni not ezikubo. Okanye andithi ezilapha kuthi. Hallelujah. Amen. Na uNkulunkulu udala umuntu ogqiba umdala kwakhe atyale umthembu yezweni phakathi athi kulo mntu ndibeka into ezibini ukulunga nokungalungi. Hallelujah. Kodwa emvelo kubenzile loo nto uyambuyisela umthetho. Uthi ke mna uNkulunkulu ndithi kuwe uzidle yonke le mithi lapho leziqhamo. Kodwa lo usephakathi uzungawudli. Uzongochukumisi nokuchukumisa. Hallelujah. Umama uthetha into ezulile ebingakhange ithi qatha kum ukuthi uNkulunkulu uphoxekela ngaphambili. Kuyo siyakhumbula ukuthi omubi wayekhona ngaphambili and regular position and uthe ngoba ezibona ukuthi ungcono yena wafuna ukufana noNkulunkulu wafuna ukuziphakamisa phezulu uNkulunkulu. Yethi iBhayibhile ithi walahlwa. La uNkulunkulu usafuna futhi andithi uSathane wayingelosi. So which means way more better than us because wayephila kwilizwe likamoya. Hallelujah. Na uNkulunkulu wazobeka lo mthi ukuze aqinisekise ajonge ukuthi abantu bakulungele na okanye bayawuthobela na umyalelo wami njengoba ndaphoxwa ngondandimthembile. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu waphoxeka kakhulu ngoba wayemnike izinto zonke. Wayemnika ubutyebi, wamnika yonke into. That is why lapha emhlabeni abasa esithi okukwami konke. Because wayenikwe uNkulunkulu ayikokwakhe. uNkulunkulu ufuna ukusinika zonke izinto. But thina uma esinike zonke izinto uNkulunkulu siphila siphenduke sithembe izinto. Sifuna ujikela uNkulunkulu sisalibala ukuthi uyosinike izinto. So uNkulunkulu unalento imhluphayo. Hallelujah. Athi kenza utyala umthi ndiba teste ngabo. Hallelujah. Amen. Ithi iBhayibhile ke uNkulunkulu wambumba ke umuntu verse 19. Cela ufune ke verse 19 please. uGenesis chapter 2 verse 19 asityhila kaninzi sisepha uGenesis. And sizawuqala phasi de siyophuma sonibana ngqondo zonke. Sibizelwe in the beginning ngoku. Amen. Hallelujah. Genesis chapter 2 verse 19. Yeah. uYehova uThixo wabumba ngomhlaba zonke izinto eziphilileyo zasendle nazo zonke iintaka zezulu wazisa kuye uAdamu ukubona ukuba wothini na ukuzibiza ukuze oko azibize ngako uAdamu zonke izinto eziphilileyo ibe ligama lazo elo. Amen. Verse 20. Wazithiya amagama uAdamu zonke izinto ezizithozile neentaka zasezulwini nazo zonke izinto eziphilileyo zasendle. Ke uAdamu akafunyanelwanga mncedi unguwabo. Hallelujah. Akafunyanelwanga mncedi unguwabo. Hallelujah. Amen. Izilwanyana akukho umncedi wethu esinomfumana kuzo izilwanyana. Izilwanyana zadalwa ngenxa yethu. Hayi bathi nazidalwa ngenxa yezilwanyana. Hallelujah. Abantu ke abakhangela uncedo ezilwanyaneni ukuthi hayi lo ufuna ibhokhwe, hayi lo ufuna into ethile, hayi ayikho njalo lo. Hallelujah. uAdam wathi seziboniwe izilwanyana sezikhona zonke apha zibekwe phambi kwakho wathi amagama kodwa akhange kubekho nanye efithayo kuyo. Hallelujah. Hallelujah. Akhange kubekho nanye into lokunceda ngayo azibone ukuthi uphelele ngoku. Hallelujah. Futhi kuyacaca kodwa uma wayengekapheleli. Amen. So bazalwane
ezi zinto sizibophelele ngazo okanye izinto sifakwe kuzo ku-world system ayisizinto ezazikhona kwasekuqalekile, azikho kwiplan kaNkulunkulu. So into engekho kwiplan kaNkulunkulu ikwiplan kabani? Satan. Obvious, because iBhayibhile mosithi ii-kingdoms zimbini qha azininzanga, and it's either ukule okanye ukuleya, awukwazi uba kuzo zombini. Ngelishwa ke ekaKrestu i-kingdom akukho nale nto uba kuthiwe u-2 in 1, uba unguwo uba unguwo qha. So automatically ongekho kaKrestu kaSatan. Now ukuba ke kunjalo asiyivaleni iBhayibhile sikhangele indlela esinomkhonza ngayo uNkulunkulu, ngoba lo ngumkhomba-ndlela wokubuyisela kwethu singabantu kuNkulunkulu ophilayo. Haleluya, amen. Andicela ke ukuyishwankathela kancinci sibambe le ndawo ke bazalwane ukuthi uNkulunkulu after edale umuntu wamfundisa ukuthi uzawuphila kanjani yena ngokwakhe, wamfundisa wamxelela zonke izinto ekufanele bazenze. Haleluya. Then kwenzekile ke emveni koko ndithi lo mthi uNkulunkulu sithe ubeke pha esazulwini somyezo ukutesta thina ukuthi sizawuligcina na izwi likaNkulunkulu njengoba kufanele senze njalo nangoku. Kodwa kwenzekile ke ukuthi emveni koba uThixo enze konke wakugqiba. Haleluya. Ezinye izinto andifuna ungena kuzo zezenye ilanga because ininzi into uNkulunkulu ayekhilayo ngezwi lakhe. Haleluya. Kule ndawo kodwa ndifuna ukuza apho konakele khona ukuthi konakele. Haleluya. Genesis chapter 3 from verse 1. Genesis chapter 3 verse 1 ithi inhlokondaba ukuhendwa nokuwa komuntu. Ke kaloku inyoka yaye inobuqhophololo ngaphezu kwazo zonke izinto eziphilileyo zasendle abezenzile uYehova uThixo. Yathi kumfazi, utshilo na okunene uThixo ukuthi zeningadli kuyo yonke imithi yomyezo? Wathi umfazi kunyoka, eziqhameni zemithi yomyezo singadla, ke eziqhameni zomthi osemyezweni phakathi uthe uThixo zeningadli kuzo, zeningazicugumisi, hleze nife. Yathi inyoka kumfazi, anisayi kufa, kuba esazi uThixo ukuba mhlana nithe nadla kuzo oqabuka amehlo enu nibe njengoThixo nazi okulungileyo nokubi. Amen. Ingaba inyoka sizathatha ngenyoka because kubhalwe ngenyoka apha. Ingaba inyoka iyaqoka okanye inamanga uma isithi uma nithe nadla nakwazi okubi nokulungileyo. Iyansini ithetha oko kubhaliweyo. And ke noYesu ithetha oko uthini kubhaliweyo. Yes. Umahluko uphike ngopali koYesu noSathane. Umahluko phakathi ko-Adam noYesu undawo. uSathana ulinga uYesu ngento eyi-1 ngezwi. uSathana ulinga uAdam noEva ngezwi. Then wafeyila uAdam. Wafeyila lo temptation. Okay, asibuyele kule ndawo ithi enkosi Bhuntokozo. Asibuyele kule ndawo ithi ku chapter 3 sifumanisa intoni? Temptation. Ithi kuwena. Yebo? Now i-temptation ivela kubani? Omubi. Kodwa kwa i-temptation ivunyelwa ngubani? uNkulunkulu. So uNkulunkulu ukuze ayifumane lento ofuna ukuyifumana uvulela omubi ukuze azokuthemta ukuze wena ke ngoku uzoziprove ukuthi uphulaphula komphi omubi okanye uNkulunkulu. Haleluya.
i-difference ke ye-temptation leyo i-temptation ivela komubi kodwa ithethelwa uNkulunkulu Yeah. ngamanye amagama uNkulunkulu uyivumele ukuthi ibe khona ukwakhathi ukulungisa thina hayi ba izositshabalalisa so ayisiyo mistake uba uNkulunkulu abeke umthi oneziqhamo ezingafaniyo phakathi emyezweni ngoba wayefuna ukulungisa thina yonke le nto yenzela thina but thina sathini safeyila haleluya now uthi ke ngoku usathana kulaa nto ithi inyoka ku-Eva utshilo na haleluya inyoka ibingayazi uba utshilo njengoba ibuza but how come ibibuze kodwa iyayazi le nto No. ibuza njani leyazi ibuza uthini na ukhumbula uba njengoba ebuza nje ubuza ngendlela etriki uyayazi uba uNkulunkulu uthile but uma embuza yena uthi utshilo na yes so bazalana kusiyamfaza aba sidibane ne-temptations but into efanele siyiqaphele thina ukuthi i-temptations zifika sindawoni and thina i-temptations sidlula kanjani kuzo uNkulunkulu akenzanga mposiso haleluya amen le nto siyilindeleyo okanye besiyilindele ukuba sifuna yenzeka ukuthi umuntu apheleliswe okanye abe ngogqibeleleyo iyakwenzeka loo nto after i-rapture okanye after sekupheleliswe konke uNkulunkulu wawuguqula lo mhlaba wenze iJerusalem entsha waguqula nezulu labalitsha yonke into yabantsha ethe iBhayibhile ithi ke akusayibakho ukufa akusayibakho sono akusayibakho inhlungu akusayibakho inyembezi but as long as sisekulo mhlaba sizawuhlangana nezinto not for ukusitshabalalisa but kodwa for ukusomeleza haleluya indim ovumela ukuthi i-temptation indohlule ayisilotyala likaNkulunkulu naw uba ke mna ke nditshola uNkulunkulu ukuthi ebephi okanye kwenza kwathini kangeni indawo that's why uNkulunkulu angabethelana ngoba noma ungamtyhola because akatyholeli noma ungamngcolisa akangcoli noma ungampeyinta akapeyinteki haleluya ngoba icebo lakhe limile lithethe ngoko amen amen yes now lapha kwi-soul kukhona enye power ayifake yena okay now i-decision making ifakwe uyena yeah bona ama-feelings lapha soul i-will power so usinikile amen konke konke yeah ukuthi uyakhetha you choose yes amen everything is within us yeah akasibekelanga ezitest singenakho usiqale wasixhobisa uqala njengoba eqale wasidalela wadala zonke izinto wazibeka elizweni 14 uqale wasinika zonke izinto indlela zokuyo kanti kukuthi ke ngokuba sichoose ukuthi yeyiphi haleluya esiyichuzayo njengoba esitsho kuncede Deuteronomy ethi ngibeka phambi kwakho ukufa nokuphila khetha wena haleluya amen uma ubani ethanda ukulandela makazi na khetha wena ukulandela hayi ukuba ukhethelwe ndini haleluya ibeke phambi kwakho mina ubomi na ubukhetha ubomi okanye ukhetha ukufa uqhubekeke kuwe haleluya lena umuntu wafika wayitwista imfundo kaNkulunkulu besinikela imfundiso yakhe yemithetho yakhe wafake yakhe utshilo na ezelizathu uEva waphithana ingqondo phinda ngizolombuzo uyiwani ukuthi utshilo na haleluya wavuma wathi utshilo wayibeka futhi uba utsho kanjani wazothi ekugcineni wafaka nje igama engakhange lifakwe nguNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uthe siza kufa ukufa uba sithe sadla siza kufa kodwa yena uthe hleze sife now uthi uSathane ke ngokuyena inyoka ithi unyanisile niyakufa haleluya
Amen. But utsho kanjani ke ngoku? Uthi kuba uNkulunkulu yazi ukuba uma nithe nadla kulo mthi nizakwenza okubi nokulungileyo. Hallelujah. Amen. Ikhona mose ivesi ethi eBhayibhelini. Ngithetha nabazalwane abafunda iBhayibheli. Nginceda ke bazalwane ethi kulowo okwaziyo okulungileyo angakwenzi isisono. Hallelujah. Lowo uyaziyo into eright angayenzi loo nto yenzayo isisono. Hallelujah. Amen. So kusho ukuthi ke bazalwane apha safeyila itest kwasemyezweni. Hallelujah. uNkulunkulu usinike imiyalelo yokuphila lendlela emasiphathe lendlela emasidle ngayo wasinika uNkulunkulu akhona ngakasinike. Amen. Wafika omubi ende beyazi ukuthi kwakungalunganga okukhona emthini. Hallelujah. Amen. Kukhona okungalunganga okusemthini okufuneka singakudli. Mhla size sadla siza kufa. Senzani namhlanje? Siyafa. Slowly but surely siyafa. And kuza the day apho sizavele sife ngokupheleleyo, meaning ngathi uma sesidlule kulo mhlaba ukufa kokugcina. Uma singaguqukeli kuNkulunkulu ophilayo ngonyaniso uJesu Kristu inkosi yethu. Hallelujah. Amen. Now uSathana emveni koba introduce oko and ithi iBhayibhile wathini uEva. Ngicela ufunde ke from verse 6 walapha kuGenesis chapter 3 verse 6. Wabona umfazi ukuba umthi ulungele ukudliwa lokuba uyakhanukeka emehlweni, ingumthi onqwenelekela ukuqiqiswa. Wathabatha eziqhameni zawo wadla, wanika nendoda yakhe inaye yadla. Aqabuka amehlo abo bobabili, bazi ukuba bahambaze, bathunga amagqabi omkhiwane bazenzela imibhinqo. Basiva isandi sikaYehova. Ngicela ufune uGenesis chapter 2 verse 25. Baye bobabini behambaze, umntu lowo nomkakhe bengenazinhloni. Baye bobabini behambaze, umntu nomkakhe bengenazinhloni. Genesis chapter 3 verse 6. Wabona umfazi ukuthi kuhle. Hallelujah. Ukuba umthi ulungele ukudliwa nokuba uyakhanukeka emehlweni. So uSathana into ayityalileyo ekuqaleni yinkanuko emthini. Umntu before awele soneni wayengenankanuko. Hallelujah. Ukuba wayezanza kanjani uNkulunkulu okanye wenza kanjani andazi kwazi uNkulunkulu. Kodwa lento ibonisa ukuthi which means before awele soneni wayengenankanuko. Hallelujah. Inkanuko emntwini ivele komubi. Wayityala. And emveni koNkulunkulu omdalile umuntu wambeka emyezweni ukuthi akahlale kuwo awugcine awusebenze. Wayengenayo inkanuko emyezweni. Wayephila right, ephila phakathi koNkulunkulu, ephila enkazimulweni kaNkulunkulu. Kungekho nto ezi zinto zisibulalayo namhlanje sizibona ngamehlo sizikhanukayo aziveli kuNkulunkulu. Okanye azenziwa nguNkulunkulu, zenziwe ngomubi. uSathana. Hallelujah. Yonke into esithi apha emhlabeni into kaSathana, yize noSathana ngekuyize nayo ngenkanuko. Hallelujah. Asenze umzekelo. Umuntu before aphangele wenza ntoni? Uyafunda. And umuntu mayisiya esikolweni une purpose okanye unephupha. Hallelujah. Kuyenzeka uba umuntu uma esiya esikolweni njengoba enephupha nje, iphupho lakhe ukuba mina ndibe ngobhetela apha ekhaya kunabanye, ngenyusa umgangatho. Hallelujah. Uba kukhona abaka grade 12 abathafumane nje ugrade 12 bahlala, mina ndifuna bayigraduate. Nami ndandiyithetha loo nto. Unyana wami sathetha loo nto namhlanje. Hallelujah.
Amen. Bafunde. Right, bafunde bagqibe. Ekubeni bese begqibile, inkanuko ayiyanga ndawo, ihleli. Ayeneli inkanuko. Ndifuna uba nemoto eziyi-2. Ndibe ngokuqala bekhaya nemoto eziyi-2. Ndibe ngokuqala bekhaya une-11 rooms. Siphume kongqu phantsi. Ndifuna uba ngokuqala bekhaya ukhupha abazali bam ehlazweni. Ungubani? Ungumntwana. Hallelujah. Bazalwane sesibe spirit. Spirit sonke ndawo. Hallelujah. Amen. Esi spirit sonke ndawo andithi wagxothwa ngenxa yesizathu esisodwa ukuthi wafuna ukufana noNkulunkulu. Ukunikiwe konke. Konke uNkulunkulu wamnika konke. But uthe senakho wathi akwanelanga ngoku. Ufuna ukuba ngapha kwakhe. Hallelujah. Wakhanuka. Khanuka isihlalo esingeso sakhe. Khanuka iposition engeyo yakhe. Ngikhanikela izinto ezingezo zakhe. Hallelujah. Yilo nto le namhlanje isongameleyo. Yilo nto namhlanje isibulalayo. Uma kusithiwa imisebenzi yelilizwe nemfundo yelilizwe imfundo kaSatan nenga understand. But kwabiza ukuthi ndiyihlole ukuthi kahle kahle yintoni injongo yokuya esikolweni. Hallelujah. And apha esikolweni kwenziwa yini lekufundiswa ngayo. Hallelujah. Amen. Amen. Yeah, Jesus. Ndafumanisa ukuthi apha esikolweni izinto ezifundiswa kufundiswa ukuba abantu mabazibone bengcono kunabanye. Hallelujah. Kufundiswa ukuthi abantu mabaphakamela esikolweni. Bazalwane ingangachiwo ngamazwi acacileyo ukuthi sinifundisele ukuthi niphakamelaane okanye sinimfundisele inkanuko. Hallelujah. Ngoba zonke ndawo akacinga itsho kodwa uyabona ivula kodwa wena uma uyihlola because yi competition. Exactly. Hallelujah. Amen. Diba nento zami. Dibe nento I mean bazalwane asinakuyibaleka lo. Uba ngabe nimthetha ngendaba yesinxibo. Hallelujah. Amen. Kodwa uPostoli Petro ukuhamba kwenu makungabi kokwangaphandle. Mayibe kokwangaphakathi. Hallelujah. Ngabe sithetha ngendaba yesinxibo. Bazalwane andazi komnye umuntu indlela endinxiba ngayo ihambe ifune ukuba ndizibone ndingcono komnye umuntu. Ngandlela thile nekhange ndiyiqonde. Imfakama ayingeni because of uyi-invite okanye uyibalele. Yebo. Satan uyifaka kancinci njengoko wenzayo ngensimini. Wathwista nje into encane ukuthi hawu uyaphosisa uNkulunkulu anuzufa. Kuba esazi ukuthi nakwazi ukulungela nokubi. Kwenzeke ntoni sakwazi ukulungela nokubi? Hallelujah. Amen. Asiphinde sibuyele ke ngokwendalweni. uNkulunkulu ukuthi abantu badale kanjani? Wabanika ntoni? Ubadale wabanika indalo ukudla nako konke oku. Hallelujah. Ukhona ukuthi uzoprovide ngayo yonke into. But yet thina senza incwadi yomshumayeli chapter 7 verse 8. Ngicela siyifunde. Ngoba yenziwa sithi omubi wayityala lapha kuthi. Hallelujah. Amen. Amen. Kuba ndiyikote rongo bazamlungisa bazalwane egameni likaJesu. Umshumayeli 7 verse 8 or 8 verse 7 wonke onye yazo. Funa nje uveza enye into. Yeah, chapter 7 verse 29. Yeah, qolo nje police. Umshumayeli chapter 7 verse 29. Yabona lento yodwa. Umshumayeli chapter 7 verse 29. Umshumayeli angazi English.
Khona lokho. Okay. Bazalwane ngenxa yexesha ka asizukuzifunda zonke iBhayibhile. Sizawufunda nje wena omnye uyazifundela kakhulu ukuze understand ngolimi lwakhe. Yeah, funda ke sisi. Yabona lento yodwa ndiyifumene yokuba uThixo wamenza umuntu wathi ke bona bafune ubuqili obuninzi. Amen. Isizulu? Bheka lokhu kuphela ngikufumene ukuthi uNkulunkulu wamenza umuntu wabaqotho. Kepha bona bafunile amacebo amaningi. Hallelujah. Ukumkani Solomon. This all that I have learned. God made us plain and simple, but we have made ourselves very complicated. Hey. Isho ke bazalwane. Akusekho nto ndinoyithetha. Lo muntu uthetha lamazwi. Ndingatsho ukuthi phakathi kwethu sonke apha u-experience into ezininzi kumkani Solomon. Ithi iBhayibhile wayetyebe kakhulu. Solomon. Kumkani Solomon. Okay. Wayecebe kakhulu enezinto zonke. Awazinikwa uNkulunkulu engakhange azicele. Wayesisityebi. Waye-rich. Hallelujah. AyingokuSolomon uthetha apha? Yes. Ndicinga ngathi kukhona yeah, okay. Wayesisityebi enezinto zonke. Nabo nobulumko nokwazi. Wa-challenge uNkulunkulu emveni koba ebingelele kakuhle phambi koNkulunkulu. Ukuthi makacele into embonweni ebusuku okanye ephutsheni. uSolomon wacela ubulumko lokuhlakanipha bokukhokhela abantu bakaNkulunkulu ababeke phambi kwakhe ukuba abe ngukumkani wabo. Amen. Then ithi iBhayibhile ngenxa yokuba ucele into elungileyo kakhulu nenqabileyo ndokunika noku ungakucelanga. Hallelujah. Ukumkani uSolomon azange abucela ubutyebi. Kusho ukuthi ubutyebi kupossible uba ungangabuceli but uNkulunkulu akunika. Matthew chapter 6 verse 33. From verse 33 hayi basifundanga. Siyoyiquote. Hallelujah. Funani ukumkani bukaNkulunkulu lobulungisa bakhe qala. Hallelujah. Ngoba zonke ezinye izinto ziyakongezelelwa kuni. Hallelujah. So ukumkani uSolomon wenza umzekelo uba afune intando kaNkulunkulu uqala. Abe uNkulunkulu sesongezelela izidingo zakhe. Then omubi wayiphinde wayiphethula lento. Wasenza thina safuna izizinto. Salibala ukumkani bukaNkulunkulu. Hallelujah. Now ingakho uNkulunkulu ezise uJesu Kristu ngoba abantu baye bafeyila ukuthi babambelele entandweni kaNkulunkulu. Ngoba kumkani uSolomon lo naye wathi seyibambile waphinda wayiphoncula. Waze wasibona namhlanje ukuthi hayibo konke kube ndithi kubalulekile. Konke kube ndithi kuhle emhlabeni. Konke kuthi kube ndithi ubunewunewu nakho konke. Hallelujah. Bulilize. Xa uthi ithe iBhayibhile yesiXhosa ngamampunge. Hallelujah. Kulize okumna bendukuleqa emhlabeni. Hallelujah. Amen. Ngoba ukuthamle konke wakuzuza ko ukuthi nasagijimisana nakho namhlanje. Noma sesikhuzile. Ngoba sesikhuzile. Yeah. Usathana usathenqo. Hallelujah. Amen. Uthi yonke lento manje akonto wayengenayo ehlukumeza
akho hlobo lenkanuko uPaula unkani Solomon engakwazi ukulifeza okanye engenanto yokudilishana naye. Yonke into wayikhanukela wayeyibizi belapha bekhona. In other words, wangayibizi yayikhona esuka ithatha ngoba zikhona. Hallelujah. Even lokhu ke kungcolileyo kakhulu ningazukubiza. Ukukhanuka inkanuko le ingcolileyo because ithi wayenabo beba 1000 namashweshwe nabo, which means ever ivuka inkanuko uSolomon uyazisatisfy. Yo. But kodwa kazange nene ngoba oku kucacisa ukuthi akuveli kuNkulunkulu. Oku kaNkulunkulu kuyeneza noba kuncane. Hallelujah. Waze wabaphayila baba ngakho kumkani. Kube sithi ufuna ufeza inkanuko yakho. Joy inkanuko ifezeke. Hallelujah. World system. Eyayintroduce uSathane. Abantu wa-introduce inkanuko. Yes. Khanukela izinto ezi-material. Khanukela izinto. Khanukela izinto zomhlaba. Khanukela into zenyama. Ezi zinto zazingekho before. Because ithi iBhayibhile uNkulunkulu abe ugqibela umdala umuntu babe bengenazo inhloni. Meaning that yayingekho lenkukuma le yafika nayo umuntu. Hallelujah. Ngoba wohluleka yena ukugcina umyalelo kaNkulunkulu. Waqomba uzozodukisa thina. Hallelujah. Ingakho inkosi uJesu Kristu namhlanje esivuselele sibuyisele. Sizabuya ngoJesu Kristu ayikho indlela. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So uthi ukuthi inkanuko yangena ebantwini. Ukumkani Solomon uzibonile zonke izinto wafumanisa ukuthi zingamampunge zilise. Ngoba uNkulunkulu umuntu wamdala wasimple. Wamdala nje wagqibelela wasimple. Yethi uNkulunkulu lo muntu yena wafuna uzongezelela ngokwakhe. Usithembisile ukuthi uzazongezelela ngokwakhe. Now thina simtrust ukuthi uzazongezelela ngoba lo ungcolileyo. Amen. Yonke into uNkulunkulu wayifuna wayemnikile. Hallelujah. Wohluleka waqonda uba uzazoyisulela kuthi ozolahlekisa thina. Hallelujah. Amen. Wazi uNkulunkulu wafikelela kwixesha apho wazama ngandlela zonke wazikhethela abantu bakhe aza kubafundisa imiyalelo yakhe. Yethi nabo bamlimaza okanye bamphoqa uNkulunkulu abangu-Israyeli. Abagcwele kumhlaba wonke. Hallelujah. Amen. Until uNkulunkulu waveza uJesu Kristu ethi izwi lenkosi wenje uThixo ukuthanda kwabahlabathi. Hallelujah. Amen. Incwadi ka1 John chapter 3 verse 3 ithi ngifuna uyifunda asiyifunde kwezabanye. Incwadi ka1 John chapter 3 1 John chapter 3 verse 3. Verse 3. Yeah. Verse 8, sorry. 1 John chapter 3 verse 8. Yebo. Lowo usenzayo isono ungokamthomu. Amen. Lowo usenzayo isono ungokamthomu. Now isono ayonto yomuntu into kaMthomu. Umthomu uthathe isono wasisulela kuthi wasitransferela kuthi through umthetho. Okanye through imfundo. Transfera isono. Hallelujah. Hallelujah. Funda ke. Kusho iBhayibheli bazalwana kuthonga. Amen. Ngicela ufundeke. Qhubeka. Ngokuba
umtyholi wonekwa sekuqalekeni. Ngokuba umtyholi wonekwa sekuqalekeni. Inyoka izokulahlekisa umuntu nje kungaba yonile yalahlwa kwasekuqalekeni. Haleluya. Kodwa uNkulunkulu wavuma ukuba inyoka izotesta umuntu okanye izolinga umuntu. Haleluya. So that azawubona ukuthi into ayinike umuntu uyakwazi na ukuyisebenzisa okanye woyisebenzisa ngokufanelekileyo na. Haleluya. Haleluya. Wonke owenza isono ungokamtyholi. Bazalwane, hey, iyandihlupha ke lento ukuthi njengoba sibethakala kangaka sisithi kusho ukuthi asikafiki. Ngoba masifikile isono sizibana ndawo inkanuko izawufa. Once sadisa abadelivered ku-well system isono sifile. Haleluya. Once sadisa phuma ku-well system ngokupheleleyo isono bazalwane. Haleluya asithethe inyani. Amen. Uthe uNkulunkulu mosine unike thina abantu wanika lendalo yakhe izilwane imifuno neziqhamo zibe akanikanga thina izilwane basidle zona. Haleluya. Thina nezilwane ukudla kwethu kuyafana imifuno neziqhamo zasele. Haleluya. Uncwadi kaGenesis emveni kuba uThixo udale umuntu akazange umyalele ukuthi azadle isilwanyana. Sibe ukudla kuyo. Ikhona into eshona? Ikhona into eshona? Ukuthi uNkulunkulu wamdala umuntu ogqiba wamyalela ukuthi ze nidleke ngoko ezizilwanyana zinidalele zona. Okanye uthe uNkulunkulu zona izilwanyana ezi ndizinike imifuno njengani neziqhamo. Haleluya. Amen. Sityeni nini nyama? Genesis 9. Genesis 9. Sityeni nini wona? Genesis 9, yeah. Emva kwesono. Sityema kwenogumbe. Haleluya. Yeah. Why sijika sibezi? Kulentoni isilwanyana sisilwanyana ngeEnglish. Sizula ezinye into azipredator okanye into aziprey whatever. Why siguquke sadla izilwanyana okanye inyama ngenxa yokuba omuntu. Haleluya. Wafake yakhe imfundiso. Andisho ukuthi isilwanyana sikudla inyama sisona. Ningandifika. Kodwa mina ndithetha into ethethwa lizwi. Haleluya. Ngamanye amagama uNkulunkulu wasivumela ukuba sidle izilwanyana ngenxa yenkanuko yokungoneli. But before uNkulunkulu zange athi sadle izilwanyana. Haleluya. Na kwenzeka ntoni ngoku? Ufumanisa ukuthi abantu kukhona abantu ababanjwe inkanuko yenyama. Noba ungathini but uba ungambethe enyameni ngoba umbulela lo mzalwane akayithanda inyama. Haleluya. Haleluya. Yeah, awuba ngicaba kodwa ngithi inyama. Kunenyaniso yokuba iphisi eziyi5 zenyama nephisi ezimbili zenza umsebenzi womunye emzimbeni womuntu. Haleluya. Ukuyidla ugcwalisa usubhukuke akukho nto kuzayi-eda empilweni yakho ngaphandle koba kuzawuchitha impilo yakho kancinci kancinci. Why izawuchitheka impilo yakho kancinci kancinci if akho nto irongo? Haleluya. Hayi ndiyaqolisa abazalwane ithenda ngolo hlobo andisho ukuthi waseya. Kodwa bendisho inethethwa lizwi. Haleluya. Amen. So mamkhululiwe uma uphakela abazalwane inyama. I-drumstick eyi-1 yanele. Lephiko eyi-1 yanele. Yento ifuna iqala lenkukhu yinkanuko. And inkanuko sisono. Kodwa inkanuko yayingekho in the beginning. Izovela ukuba mdolomu.
Yebo. Hallelujah. So bazalwane sikulanda ba ye-world system. Sikulanda ba yezemfundo zelilizwe. Sikulanda ba yezemisebenzi yelilizwe. Uma usebenza kwelilizwe usebenzela umvuzo welilizwe. Uma usebenza kubukani bukaNkulunkulu usebenzela umvuzo wasekhaya ezulwini. Yingakho ungalindelanga umuntu uzokuncoma. Unjani? Hallelujah. Ukuba wena uyafundeka bangancinyanga kwazo into right, usafuneka uthandaze. Ube delivered. Hallelujah. Kufuneka ube delivered mzalwane wami ngoba umvuzo wakho awukho emntwini kuNkulunkulu. Ngikunika kanjani umvuzo nami ndihlulwa ndim. Hallelujah. Nami ndisalindele wami umvuzo. Hallelujah. Now kufuneka ke siyahlukanisa okanye sizikhulele izinto. Akusho ukuncoma umuntu ukwenza into enhle ukuthi ku-wrong. But oku-wrong kukuba lo unconywayo indlela ayireceive ngayo nendlela emanifesta ngayo kuye. Because abanye abantu benzela bethu abanye abantu inkosi ke leyo. Hallelujah. Amen. Omnye uyakwazi ukuthi benconyiwe uba wenze into enhle alinde nje asithele akhale uNkulunkulu athi uNkulunkulu ndiyabulela ngoba ukwenzile oku. Hallelujah. Ngoba oku bengena ukwenza ngawamamandla. Uwenza ngenxa yakho. Uwenziswa nguwe. Iyo lo nto imfundiso yalapha ithi sisebenza embusweni kaNkulunkulu. Asisebenzi embusweni wami. Hallelujah. Apha ke embusweni kulindeleke ukuba abantu babe willing umsebenzi. Akusiyo ndawo yonyanzela umuntu makasebenze. Yindawo yokuba umuntu available for umsebenzi. And uba wena usanyanzela ngokwenza into ebukumkanini kwaNkulunkulu. Hey kusenzinyana kusezabanzi. Hallelujah. Ngoba lento uzayenza ngenhliziyo engekhululeka. But uma uyenzele umbuso kaNkulunkulu, awukhathali ukuthi ubani uthini, awukhathali ukuthi but wena okuhleli ukuthi uba Nkosi yamakhosi uyazukiseka kulungile. Lithi uzila Nkosi konke nikwenzayo nikwenzela uzuko lwaNkulunkulu. Ningenzi izinto emehlweni abantu. Ningene ninganconywa ngabantu. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Amen. Jesus. Kubezela ke sisi uverse 8 ka John chapter 3, 1 John chapter 3. Wabonakaliselwa oku unyana kaThixo ukuze ayichithe imisebenzi kaMtyholi. Kwakungeso sizathu. Funa ngesizulu. Ngesizulu. Indodana kaNkulunkulu yabonakaliswa ngalokhu ukuze ichithe imisebenzi kaSathane. Hallelujah. Amen. So uJesu Kristu ukuza kwakhe emhlabeni azokubonakaliswa ukuba achithe lemisebenzi yongendawo kaSathane. Ayikho indlela uNkulunkulu awayichitha ngayo, wayichitha njengoSathane. I mean ngoJesu Kristu imisebenzi yongendawo. Hallelujah. Eyam imfundiso isiyo ebukumkani yaphezulu. Amen. Hallelujah. Ingakho abafarisi babe nengxaki nayo ukuthi ezi zinto azithethayo zithatha kuphi engafundanga nokufunda. Hallelujah. Andithi ulwazi oluninzi lulindelwe kwimfundo kwelilizwe. Bazalwa umoya oyingcwele is a great teacher. Ayikho umoya oyingcwele into angena ngasifundisa. Kunjalo. Ayikho into umoya oyingcwele ohlulekayo ukusifundisa. Akunjalo. Hallelujah. Amen. Wabonakaliselwa lo. Yingakho ke ngokuthi nafuneka uma sibuyela kuNkulunkulu sibuyela ngoJesu Kristu. Ngoba nguyena owayichitha ngempumelelo imisebenzi yongendawo kaMtyholi. Hallelujah. Wayichitha njani imisebenzi kaMtyholi? Ukuthi uJesu Kristu. UNkosi uJesu Kristu wayichitha njani imisebenzi yongendawo? Okanye wayichitha njani world system? Andibele ngolo hlobo. Amen. Wayichitha njani?
Wanqoba isiphambano. Kusenoba izathu zininzi ngendlela obeka ngayo ishwayo. Kodwa eyona ndlela wayisichitha ngayo, enye yendlela wayisichitha ngayo uJesu Kristu isiphambano kukuba angathini angahambi nge-world system, ahambe nge-heaven system. Amen. So wayibonisa i-world system ukuthi hallelujah. Amen. Wasibonisa ukuthi i-world system is nothing. Hallelujah. I-world system ayikwazi ukunqanda ungafi. Hallelujah. Okanye noba sowufile i-world system ayikwazi ukuvusa sowufile. Hallelujah. Amen. I-world system iyakwazi ukuthomalalisa ulinde usuku lakho lokufa. Ibingazukuvusa. Khangela ke nenza umzekelo ukuthi ngiki treatment yesifo ngiki treatment endisifumene ku-world system because zonke izinto zifumaneka apha ku-world system. Ngiki treatment endisifumene ku-world system ngokungazi nokuba ndibhudiswe okanye nalahlethwa yi-world system ukuthi ngale treatment ndizophila okanye ndifumana ubomi. Hallelujah. Now ngeli xesha nditya ngalo i-treatment, maybe ngeli xesha ndisaqalayo i-treatment ayikabi namandla kuyo, but ukufikelela ixesha apha i-treatment mna ndingasaphili mna ngokwam kodwa sekuphila i-treatment apho kuza kuthi kufikelele kwisigaba sokuthi uma ungasuswa le treatment ingabikho uzokwenzeka ntoni kum? Uzofa. Switch off i-plan machine. Switch off i-plan. Twak. So uma ke ngokuswitch off ulalo i-plug kamashini ndibe ke ngoku mna ndiyayibetha ngolo hlobo ndiyaswelela kusho ukuthi ngibani bephila medication othi. Hallelujah. Amen. So kupossible uba ungathi kanti i-medication le isisono uNkulunkulu andifuna ukutsho ke ngale ndlela noyika ngayo nenzani ningcangcazela ukuthi i-medication yivezwe okanye yi-system kamtholi kaSathane. Amen. Hallelujah. Iyafana nje lo muntu osebenzisa i-drugs, osebenzisa iziyobisi noba loluphi uhlobo zeziyobisi, ngoba isiyobisi yonke into embulalayo umuntu physical na spiritual sisiyobisi, whether utywala, whether isigareti, whether whatever ezi zinto zisetyenziswayo. Umuntu osebenzisa iziyobisi usebenzisa afikelele nxa iqala kunale nto ingafuniyo umzimba uyala ukuyamkela le nto, uyaphikisana nayo, but uyaphikelela lo muntu aphinda ayithi ndiyazi lento ndiyaziyo from experience. Uyaphikelela lo muntu uyayenza le nto kodwa uyayibona uba le nto ayilungile and umzimba uyamkeli le nto because of ubona abangani bakho okanye ilando i-age group yakho until lo muntu ade ayiqhelele ndingene kuye. Now the moment ingena ke ngoku le nto ithatha over emzimbeni wakho, and the moment ithatha over iba segazini, then kuhambe kufikelele kwixesha apho angasaphili lo muntu kodwa kuphila le nto. Hallelujah. Now uma ke ngoku ungasaphili yena kuphila le nto, which means lo muntu ufile yena. That's why umuntu angakholwa because akuphili yena, kuphila isono ngaphakathi kuye. Hallelujah. Amen. The moment lo muntu ehlukana nesono, esisusa isono kuye uyafa. Hallelujah. Esonweni aphile uNkulunkulu kuJesu Kristu. Utsho njalo msebenzi. Hallelujah. Now uma esehlukaniswa ne-drugs lo muntu kube isimo sakhe siba sibi kakhulu ongathi uzawufa, ongathi uzawufeyinta, then sithi thina ngenxa yefiye yokoyika ukuthi lo muntu angasa engekho siphinde simbuyisele kuba sisithi sigcina ubomi bakhe, kodwa lo muntu uyafa kusala ufile. Hallelujah. Ngamanye amagama substitute ubomi balo muntu nge-drugs. So kusho umenzi lo muntu akasaphili yena sekuphila i-drugs. Hallelujah. Imagine ke ngoku uma ebhubha uzawuyaphi? Because oko ayikho kwaNkulunkulu. Amen. So ezi zinto zonke zifike nomubi. Hallelujah. And nomubi very very patient. Uyakwazi ukulinda, uyayazi kakuhle isiqhamo se-self control okanye uzoyisa umubi sokulinda. Uyalinda
uyayazi ukuthi emva kwexesha elithile le nto izabe seyilawula emzimbeni waluntu akasenakwazi ukuziphilela njengoba nathi kunzima ukuphuma ku-well system sesithi siyaphuma because i-well system iphila kuthi haleluya amen. So bazalwane kudinga ukuthi simfune uNkulunkulu simfunisisise ngamanye amaxesha uNkulunkulu akasityhileli yonke into ngaxeshanye but iyasibonisa uNkulunkulu wasikhanyisela ukuthi uma uyithatha le naleya ngizakuvezela enye ngomso. Haleluya. Once uyenze le uyipase uzakuvezela omnye ufumanise ukuthi ngithi ndiyazi kodwa kusho ukuthi andazi because uNkulunkulu unembulele enye into. Haleluya. Amen. Kuninzi bazalwane okufuneka siphenduke kuko simcela uNkulunkulu ukuthi asincede ukuze sahlukane nakho. Haleluya. Amen. So ngenxa yexesha ke engicinga ukuthi noko abantu bangade badine badobozele ngobosithi kodwa ngiyabulela uba ngaba abazelanga namhlanje. Haleluya. Amen. Kodwa ke endifuna ukusho nje ukuthi kusemntwini ngamunye ukuthi ufunani. Haleluya. Ndithe ke mandivula izwi ekuqaleni apha ndavula Matthew chapter 5 verse 48 edithi le Nkosi yibaningi abangcwele ukuba nami ngcwele. Likhona nelinye ke elishoyo ukuthi incwadi kaPeter elithi kuba bonke abafuna. Haleluya. Haleluya. Kuba bonke abanalo lo themba bazenza yulu emihlanganweni. Bazenza yulu emihlanganweni. Amen. So ijeni yethu yokusindiswa emhlabeni ayikapheli iyaqala. So every day uNkulunkulu usenza nyulu usibonisa izinto esifanele ukuthi sahlukane nazo ukuze sizokuba ngcwele. Ukuthi mayifika uNkulunkulu uYesu Kristu ezolanda ibandla lakhe afike liready. Haleluya. Amen. Uthi umpostoli uPaul kuba bonke abafuna ukuhlala ngokuhlonela uNkulunkulu baza kutshutshiswa. Haleluya. Indlela yaNkulunkulu bazalwane yebo idlula entshutshisweni. Ungazibaleka utshonele is fine. Ungazibaleka but kodwa eyakhona ekhaya idlula kwintshutshiso. Njengoba inkosi uJesu Kristu idlule kuzo azathi kubafundi bakhe kuba ubhaptizo libhaptizwe ngalo nani nizabhaptizwa ngalo. Bhaptizo lentshutshiso. Haleluya. Aboyikayo ke aboyikulamba aboyika ukuswela aboyika ukudinga nako konke nami balwe nabo bathi bakhilelo uNkulunkulu ukuthi asidele. Hayi singaqhubeka ne-world system kodwa kasiyazi ukuthi indlela esisakhona isisa haleluya iphangalele indlela nesango livulekile. Baninzi kakhulu abayanga kodwa encane ithi limqini isango nendlela ichitheke. Ithi bambalwa bangena saluva kabuhlungu sabe sithi abantu bayahlanya because uJesu Kristu wayehlanya akuqali ngawo uhlanya. Haleluya. Wakusho uJesu Kristu wathi bayahlanya. Haleluya. Akuqali ngawe bakwenyelise bamnyelise bemthini bathi hayi lento yenzayo wena unamadimoni ngoba ngobheleza mina inkosi yamadimoni nathi sizakusehlela ezo zinto. Haleluya. Kodwa lithi izwi lenkosi phikelelani ukungena ngesango. Haleluya. Amen. So bazalwane sikulo ndlela yokudela yokuguquka yokuphenduka athi uma uthandazile ukuphenduka kufana noba ububheka ngapha ungafumana ukuthi le ndlela makuyo i-wrong ingozi uguquke uthi ngihamba ndithatha le ushiya yonke enye into ubuyenza okanye ubuyazi ngalandlela ufune ke ngoku izinto zale ndlela ukuyo. Ingozi kuba sifuna ukuphuma ezweni sizongena ebukumkanini bakaNkulunkulu nento zezwe. Haleluya. Ngoba ingxaki yethu la
Haleluya. So bazalwane, ngiyabuleka kakhulu uThixo. Okunye kokulahlekileyo usathana akubileyo ukuthi singabazalwane ukuba siphile ngokaNkulunkulu. Elithi izwi lenkosi ngaphandle kokholo akunakuba uNkulunkulu. Andithi uNkulunkulu udalile by faith. uNkulunkulu wayedala by faith. Ukudala by faith kukwenza izinto in the spirit zingekho. Hallelujah. Then izinto zimanifeste physical ezibuzenza in the spirit. Andithi usinike igunya, ndithi usinike igunya uba sibuse. Hallelujah. Bazalwane, ayisiyo ntando kaNkulunkulu leyo uba silime. Ayisiyo ntando kaNkulunkulu uba silime umhlaba. Wathi masilime? Wayisho ndawona. Wayisho uNkulunkulu wayechopha uNkulunkulu wayedala umuntu obani nobantu bedala ngobanini. Ukubusa. Ezinye uNkulunkulu azibaluleke exesha wayedala umuntu. Wabala ukuthi uNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Amen. Kukhona ondikuthethileyo kurongo okanye mhlawumbi lokho ndikuthethayo. Yami ndiyakhalela uva le nto niyithethayo umntu akazange anikwe umsebenzi wokulima. Ithi iBhayibhile umntu ebawundala uNkulunkulu wambeka emyezweni ukuba awusebenze. Zangathi yalima into engawusebenza. Hallelujah. Now, ngexesha uNkulunkulu egqibodala ithi izwi lenkosi kuGenesis chapter 2 kuba kwakungekani imvula. Wayengekayinisi imvula uNkulunkulu. So umhlaba ungekavelisi into. Hallelujah. uNkulunkulu azange ahambe ethatha izithole ahambe etyala okanye ahambe etyala imbewu ukuze thina siphile. Wayalela imbewu ukuthi mayivele imvula. Hallelujah. Therefore ke thina sigcina indalo yakhe. Asityali asilimi. Segcinile uNkulunkulu selimile. Unisimvula yakhe ngexesha lokunisa. Asinkcenkceshi sinkcenkcesha njani? Aseniseli nokwenisela. uNkulunkulu ngexesha lakhe unisimvula izityalo zibe right for abantwana bakhe. Hallelujah. Ngenxa ye-world system. I-world system yenza ukuthi ngoku thina masiyogabangeka ba sisebenze. Anini kuthiwe sizawudlubila kwabunzi, sizawusebenza sibile silixhobe sidlubila kwabunzi lethu. Okungenjalo in the beginning. Bazalwane ikhona uNkosi uJesu into wabuleleka yiyo. Ekhona emhlabeni. Yena lokho ngumzekelo wokuba thini asibuyisele kuNkulunkulu wethu. Wabulaleka ngantoni? uJesu Kristu wayesithi mawulithatha phaa uze nayo apha sizodwa. Kodwa uNkulunkulu usinikile. Hallelujah. So thina besinelungelo negunya neauthority yokuthi endalweni makuvele into ethile sivele. Because wasibonisa ukuthi yena eyakhe isystem isebenza kanjani. Eyakhe system kaNkulunkulu wathi sezulwini iyakhomanda. And kwenzeke. Hallelujah. So athi wakakhuluma thetha. Moses wathanda ukusebenza eshaya. Wathi makakhulume, wakhuluma. Okanye wathi makakhombe, wabona wenza zeyi2. Enye wakhuluma, aphuma amanzi. Enye wathi makakhombe, wangomba yena ukusebenza amandla. Yebo. So kusho ukuthi ke ilizwi lesilahlekana nayo. Uma sibuyela kuNkulunkulu wethu ngokupheleleyo, ilizwi uNkulunkulu lenza restoration. Hallelujah. Now sekufuneka ke ngokusenze izinto by faith. Esazikazisenza by faith wona. Ngoba kwejiko sibasebenzisa ifaith ngela xesha. Because kongekho sono, kongekho kulamba, kongekho nhlungu, kongekho ntoni, sasiphila kamna, sasiphila kwindyebo eseyikhona. uNkulunkulu esenzele. Amen. Yeah, so this world system engcolileyo isilimaze ngemhlobo lokuba
singazazi lokuba singobani. Haleluya. uJesu Kristu uJesu Kristu akazange asebenze nzima. Uthatha izonke ezihlanu anika umyalelo uma makondliwe abantu abaninzi ngezonke ezihlanu. Lo nisixelela ukuthi sithi abo kufanele benza ngolo hlobo. Haleluya. Uyalela uqhwithelo okanye isaqhwitha emanzini uba hey wena thula sifundekele yasiphazamisa apha sisho sithule. Haleluya. Uyalela amadimoni ukuthi silence. Okanye ukhuluwane. Uyawayalela. Haleluya. But thina endaweni yokuba sithathe izwi likaNkulunkulu nje kahle kahle Jesu Kristu waba lilizwi likaNkulunkulu wazophila emhlabeni waba inyama. So ilizwi salibona physical. Asalithetha nje okanye saliva nje. Haleluya. So thina siyalela ngezwi. Ukugula siyakuxelela ukuthi wena ubulonga uSathane. Uyena kuye kokuyihlo awubhilongi kwesisi kulomzimba. Yena so yo ngenxa yokuba singazi understand okanye singazazi indaba zethu. Haleluya. Amen. So zonke izinto uJesu Kristu wayezenza wayezokubuyisela thina ozobonisa thina ukuthi nakho okuNkulunkulu wayesidalile khona. Haleluya. So bazalwane ngicela ukuma ke kulo ndawo egameni lika Jesu. uNkulunkulu azange asidalele ukuthi sizosebenza nzima sizokudlulisa. Wadalele ukuthi sigcine oko akwenzayo. Haleluya. Bathi ngenxa yesono ngenxa yokwamkela imfundiso zasezizwe now siphela kwesisimo sikuso. Haleluya. Wanga uNkulunkulu angasinceda singu Israel. Haleluya. Ngoba sisizwe sikaNkulunkulu, uNkulunkulu asinyulileyo. uIsrael ke ukabili ushilo umthandazeli. Ukhona uIsrael wenyama, ukhona uIsrael kamoya. Haleluya. So uIsrael yedwa oyakuba nakho ukufikelela. Haleluya. Amen. Ngokuba sithobele silandele imiyalelo kaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Esisifundo kabangela siphelanga. Esisifundo sininzi siyaqhubekeka ngoba apha kuwe nomnye kukhona umoya ingcwele into azityhilileyo ngoba lesisifundo namhlanje. Lo nto ithethe ukuthi asiphelelanga. Haleluya. Umoya ingcwele kunento ezininzi azibeka apha kuthi azityhile. Amen. So ngelinye ilanga umoya ingcwele uzophinda aqhubeke naso egameni lenkosi Yesu. Amen. Amen.